Gayan. Ay, ang ganda oh. Hmm. Shout out Papa Manoy. Wow. Papa Manoy, shout out. Di man na Wow. Yun oh. hindi mo na nakikita yung tuktok. Kitang kita. Yan oh. Wow. Ganda. May ano kasi yan, dancing fountain. Wow. Kasabay yan. Ang ganda oh. Yun. Ay. Oh, wow. Yun oh. May ilang minuto kaya to? Wala, marami pa. Yun oh. Wow. Galing talaga ng pagkakagawa, no? Naka-projector lang naman to. Projector. Papa Manoy, shout out. Nagbibiyahe. Nasa Sixside Road. Wow. Ganda oh. Yan oh. Galing. Super. Sana abutin ng mga 10 minutes. Wow. Yan lang. Patapos na siguro to. Yun oh. Yan lang. Ha? Last. Uy, mayroon pa pala. Wow. Kasabay yan ng dancing fountain. May dancing fountain talaga yan sa baba pag ganito. Kitang-kita yung ilaw oh. Uy. Wow. Ganda. Pero yung ano na yan parang projector. Projector na lang ata yan. Yan oh. Projector na lang siguro to no. Tapos yung ilaw talagang tunay yan. Galing sa taas. Wow. 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes na. Blue na blue. Yun oh. Green. Ganda oh. Sus, ganda. Ganda talaga. Ha? Yun oh. Blue na blue oh. Yun oh. Kumikidlat yung ilaw. Parang laser no. Yun oh. Saan banda na yan? Galing sa baba no? Ganda talaga. Yun oh. Alupit. Hala. Yun. Ilang minuto na? 4 minutes. Hala. Nakapark kami kuya sa may ano. Ganda oh. Ang galing. Ang galing, ang galing. Oh, wicked. Done. Tapos na no? Di pa. Ha? Wala na ata. Yun. Yun, nagkakaroon pa. Parang tapos na ata yan. Wala na. Tapos na. Wala na no? Buti na timingan. Ha? Tapos na. Gawin natin 5 minutes. May konti-konti pa. Yan ang paligid. Ano Ayan. ako, downtown? Downtown. Yan o. Wala na. Tapos na. Bye-bye!
Puro moving talaga. Nagsulo na kaya. Ganda. Ano nga yung pangalan nito? Museum, Future Museum. Opening. Ayan, no? The Future Museum. Ito yun, ay? Lupit. Wow, galing. Ha?